I want to talk about that decision in Atanayo, guys. Which is something that it's not mine. I didn't create Tsonga rap. Ni kumeri kona na mina. Ntsondzeka loko ku trenda the best rappers, the OG legendary Tsonga rappers back then. I think I'm gonna drop out. I'm not xikolweni, if I'm not mistaken. Around 2010, 2011 there. Loko majita trenda, I'm not xikolweni. So, this thing in Atanayon, I'm not claiming it. I'm not claiming Kanchumu. I'm not claiming that it's mine. It's not mine. But, man, guys, I know the defend that song rap me tantwisis. And when I'm tantwisis na kubona imported ya vunkoka bya idea le meni vonaka. I don't know, maybe if it's me, but mina nishibona it one, guys. I see a lot of talented Tsonga rappers, but they're not going anywhere because we're all not going anywhere because I in a platform like Shaina Kukon. We don't have a platform like Ataku. Okay. Hila Tsonga rap I finala ku yakola. We talk ku mele. Hila Tsonga rap Tsonga rapper I finna submita 1 2 3 atakota ku humelela. Hi laha mrepa wa Xitsonga a fane a ya apply lexi na lexi a ta kota ku humelela. Hi laha mrepa wa Xitsonga a fane a approach va mani ta kota ku humelela. I mean, for example, guys, even Shigaza xina platform ya show leyi va nga yi endla John va ri Shigaza Monday. No offense, I'm just giving an example, right? So ni ringeta ku kombisa ku if we can come together, we create something. I'm telling you, we can go far. We can have a platform line at the Shaina call. I was so happy look on that is it page or a group ya Tsonga rap hip hop la upload what it track ta Tsonga rap though I need joining that group or page mara that was something big. Leswi ringeta ku hlamusela ku swo fana na leswi finish pushiwa. Most of Tsonga rappers lava nga na talenta lominga leyi nyamalala ku lomu staratini. Somewhere somehow by now I tava hi ri far because nanguta artist ya Xigaza ni ya nyuwana ku nga tumbuluka artist ya Xigaza fika yi ba Xigaza namuntlha yi tlha yi trenda namuntlha ku tlula mrapper loyi a nga na almost 8 years are gaming or 5 years are gaming. Mara artist ya Xigaza ta fika yi trenda namuntlha. Why? What's wrong? It's Tsonga rap. What's going on? Let's talk, guys. Ku humelela yini ka Tsonga rap? Ku leyika yini? Ku xota yini? Because Tsonga rappers, they are not getting booked. Anboni va mrapper va ri ku kumeni ka ti feature leti va ti deservaku. Anboni va mrapper va famba ti radio interviews. Anboni va mrapper, I don't know, I need to stick maningiseli radio until some of the rappers they don't get a play. And as so far the way Slake is actually so endla ku bom rapper va kutala they end up giving up. But give up. But there's a lot of talent in the street, bruh. Trust me, there's a lot of talent in the street. Way better than vanhu lava nga trenda namuntlha. Way better than vanhu lava tivekaka namuntlha. Bako vanhu lava vanga best, vanga talented, but avakumi light, avakumi opportunity. Abo ani swi ku ri maybe the gig organizer to twa ti nga voni nkoka wa Tsonga rap kumbe the managers are interested ku manager Tsonga rappers because artist ta Xigaza ya tumbuluka namuntlha ta trenda namuntlha yi tla yi ba hit yi tla yi rambiwa yi hangalaka ya le wa vona. And it's no longer about hit kahle these days. As long as artist ta Xigaza yi nghena fika yi yimbelela hi byala, it's big ka Xigaza. It's big, it's something big. Wabo. So I understand kuri makati ya ku bifana, it's culture ka hip hop mara
it's more originated America. Leswi tlha swi endla mali kha ku nga vi na problem, tlha swi nga dlayi ti-business, ti-gig organizer tlha ti vona nkoka wa so America. Here, this is not America, guys. So I think if we can change that strategy xa ku bifana hi ti-track, and then we come up with something new like battle rap, because beef, yes, yi nga va yi endla mali, yi nga va yi ri na nkoka ka Tsonga rap, yi nga va yi kulisa ti-page, yi nga va yi endla ku vanhu va tiveka, but at the same time yi create valala, yi endla ku vanhu lava nga twisiseki hip hop. Understand ku ri ku na vanhu lava nga riki ti-fan ta hip hop, ku na ti-gig organizers leti nga riki ti-fan ta hip hop, ku na ti-manager leti nga riki ti-fan ta hip hop, ku na vanhu lava rhanaka ti-platform leti fanele ti pusha Tsonga rap mara u kuma ku a hi ti-fan ta hip hop, vo va ti-fan ta music kumbe ti-fan ta ti-genre tin'wana. So u kuma ku ri swa ku bifana a va twisiri hi ndlela liya ka vona. Hina hi twa swi ri that thing, mara ka vo it's nothing. So but if we can come together and build something, hi khomana va xilo xin'we hi va xilo xa one, maybe somewhere somehow hi nga impressa ti-gig organizers loko va vona hi tirha xikan'we hi hlangana hi va xilo xin'we. Maybe somewhere somehow hi nga impressa ti-sponsors, and then they come in va ku okay la ku sponsora this thing because hi vona se matirhisana se mi builda something lavo mrepa va fanelaka va shayina ko, ku nga vi something xa ku owna hi munhu. Tsonga rap a ya munhu, it's for all of us, it's for everyone. Want to say, so what I'm trying to say, what I'm trying to build mina na idea me le ni nga ta na yo, which I don't know kuri people will support it or not. Want to say na ku n'wina mi swi vonisa ku yini, but I think if we can create something like battle rap, hi cinca strategy lexi xa khale xa ku bifana hi ti-track, and then we come up with something new where we create a platform la vo mrepa va nga ta challengeana ko, and then ku va na battle, not beef. And please guys understand this, there's a difference between beef and battle. Battling akuna beef, it's just two opponents lava va kombisaka ti-skills such as the rhyming skills and punchline, the metaphors, the wordplay, the flows and all that. Want to say that's battling, no beef, nothing personal, just battling, which is something leswi nga party ya hip hop, leswi nga party ya rap. So if we can come up with something different, and I understand some of the Tsonga rappers now va affected by the situation ta vutomi, such as van'wanyani va spana, van'wanyani ti-time, van'wanyani va na mindyangu and a lot of that. I understand that, but guys, if you can check, Tsonga rap ayi nandzika khale ko tlhela le ka ma 2008 2009 we had Vuma Fraga, we had Zoche, we had DJ Wes, it was very powerful. What is KJ? I nandzika Tsonga rap khale, nkarhi luwa yi ri na value, yi ri na power. But then nkarhi luwa a hi tata ngopfu ku bifana, ku tatiwa ku bifana leswi endlaka ku ti-gig organizers na ti-sponsors va twa swi nga ri nchumu. Ka hina ti-fan ta hip hop ha swi tiva ku loko ku ri na beef nkoka wa swo i yini, mara ti-gig organizers na ti-sponsor a va wu voni nkoka wa sweswo. So but then if we can come up with a strategy right now, I think maybe somewhere somehow a lot of talent leyi nyamalalaka xitaratini yi nga vuyelela, because most of Tsonga rappers, they gave up ka Tsonga rap because va vona va nga ri na platform lava nga ta shayina kona, va vona va nga ri na platform leyi va onaraka, leyi va tekelaka nhlokweni. If hi ku ya hi mehe, ku navela ka mehe, ku tsakela ka mehe, ku navela ka mehe, I just wish and pray, hope kuri if a ku ri na maybe ku ri na radio station leyi a yi tekela Tsonga rap nhlokweni, maybe ku ri na ti-gig organizers ti tekela ku Tsonga rap nhlokweni, ku ri na ti-sponsors va hi sponsora, ku ri na platform va vona ku fana, for example ku va ku ri na hip hop show, ku ri na vanhu lava va organizaka ti-hip hop show, ku nga ri na xigaza na mapiano, just hip hop ntsena. I ti-platform ta vo mrepa lava fanelaka va shayina koho kwalaya. Because Tsonga rap a ya munhu, it's ya hina hinkwenu, we are in this together. So mina I think if we can come up with something xi nga ta entertain vanhu, at the same time xi va xi karhi xi hi ndlela mali, and I'm not saying ku ri ku a swi nghenisi mali now, no vula ku ri in the future it must do something for all of us, because yes, n'wana yi sungula hi ku kasa before n'wana sungula ku famba. But I believe ku ri if we can create something. No, you don't believe ka
ka battling ka Tsonga rap battle. If van'wanyana va na ideas tin'wanyana, guys, let's come up with something different, something new. We need something new. Leswi swa ku sungula beef ku vekiwa link ka Facebook kuma ku diss track. I don't think swi hi pfulela nchumu, a swi hiselo leswiya. But we need to come up with something. A ni nge vuli ni ku yeah, I move in the way Xigaza xi movisa xiswona. A ku na beef ka Xigaza na loko ku yi koho, but it's originated ka rap. So ka rap it's there. Mara the gig organizer na ti sponsor va vona beef yi nga ri na that thing leswi hina hi swi vonisaka swona as hi nga ti fan ta hip hop. So I think if we can come up with something new, we need something new, guys. Let's create something new. I'm telling you, this thing will grow. It will grow. The movement will grow. Look, so asungula sta move slow, yes. That's why I came up with this idea. And then ni vona va mrepa va tshunela ndzhaku loko ni swi announce. Like they don't wanna compete in terms of ku betla. And I understand maybe somewhere somehow some of them they don't understand ku sindiswa ku yini. And then I decided to be the first example, and I'll do it. Though van'wana va le kusoleni va ri opponent ya mehe I n'wana ka mehe, why do you pick a low level like that? Yes, it's true, he's too young, a nga le ka level ya mina. But then let's put that aside. Hi languta hi swi languta hi tihlo rimene swi vonisaka hi so, because I know ku u nge bohi njolomba, ni nge bohi njolomba ni tlhela ni byela wena ku rhanga u ringeta ku tini na, ku fanele ku rhanga mene u ringeta ku tini na. So I want to start acting what I was preaching about few days ago about this battle thing. I'm telling you, if it's ends up interesting, it's going to impress a lot of people. Lava nga ta kota ku nghena va jumpa in va support. Tsonga rapping are cool. Serious. Tsonga rapping are cool. Most of you mitsike ku rap Xitsonga, mi rap English says, because mi twanga mi believe ku English ita mi unlockela the opportunity. Xitsonga xi nge mi unlockela the opportunity. That's what you believe. That's why va botala say va repetela Xitsonga, van'wana va cinca ti genre or swa ku fana na sweswo, is because Tsonga rap yi le ku leyikeni ka swo tala, yi move slow. Yabo. So guys, let's talk. What is the idea? What's a new idea that we need? Ya ku ita kolisa Tsonga rap ya mahlweni. Let's talk. Ngikombela ku twa ti opinion ta n'wina. So serious, we need something new. Now I'll do this battle just to set an example. Listen, blah blah question. Instead of bifana itungoma all the time, let's change the strategy and build up something new, something like a different structure. Kwalaka Tsonga rap. We don't change Tsonga rap. We just change ntakuyin. Yojinja strategy. Okay. Let's do it like this. Let's do it like this. Look, check out these days. Artists were bifana. Look, push out the beef. It's they are making money. They are not really fighting. So why don't we just do this thing to grow Tsonga rap yamashwen than to create hatred. Nah, this idea that I came up with, to me, it's to create the movement of Tsonga rap yamashwen. Not to hate on someone or to or whatsoever. But now I'll do this. I'll be the first to do it because I know I'm the first who came up with okay, it's fine. Let's do it like this. Let's move like this, and then I'll be the first to do it. But now I'll do it. Maybe somewhere, somehow, other Tsonga rappers will jump in, which is because I can't do this alone, I movement we must all come together in this one.
I'm telling you guys, Tsonga rap you need that hip hop show. Hip hop show. Not ku rambo ka gig ya xigaza fika u xwela u ri one fika ku khoma mic yo la ku biwa ku marimba all the time. Yo u ri one. U ta feel like lo xwela so. Because that's not your position, that's not where you belong. But you need that hip hop show, honestly. You need that hip hop show. Serious, guys. We must come up with something different. Kombela ku twa ti opinion ta n'wina. I vulavuleni guys, I vulavuleni. What do we do? Talenta yo nyamalala xitaratini. Tsonga repasa tibukiwi. Tsonga repasa tikumi ti-radio interviews. Tsonga repasa tina ti-manager. Tsonga repasa a ku na laha Tsonga repasa ti yaku kona. Ku na vafana vo tala va ni sendelaka ti-video clips ka WhatsApp. Ni kuma ku they are so talented. Mara why a nga tiveki this guy are talented like this? Mission Babe before. Honestly. It gives me a problem. Yeah. Rappers are giving up on Tsonga rap because I na platform life and like we shine a corner. This is a place where we call home. This is our home. This is where we shine. This is where we was this a mrepo song and then loko for inela gig organizer kun kombela ni vone mi ri ku endleni ka gig ya so ni kombela mi ni faka ka gig liya va ku hiwe man u kumbe man va ku chat ngoma ta njhani u ku ncaya hip hop ncaya ni bar rap va ku rap in u ku leta ta xilungu leta ta vo Eminem va ku okay ta vuya ka we va humeni ka we mara loko o va u ba xigaza u ku ni ba xigaza ni baleta ta sota so va ku okay a ku lava yabo. Why? It's because Tsonga rap yi lay ka ndhawu ya ku shayina ka yo. So hina hi nga le ka Tsonga rap hi nga fanela ku yi stand and do something about it. We must do something about it. Serious. I don't know how. Ani swi ta ku a endleneni yini, but obviously swi ta require ti-resources na ti-material to do this. And Tsonga rappers must be serious if you really want this to happen. If me manami, you must be serious. But if you are badly ta pass idea le mi ngata na yo, it means kuri Tsonga rappers must not be lazy. You guys must write. Tsonga rappers must write lyrics. Kuba serious, ku betlaniwa, kuri ku endla swa ku entertain vanhu. Yabo ai hinkwavo va nga ta rhandza Tsonga rap vele. Van'wani va ta nyaji va ku genge leyi twa timbangi, but defend hip hop, defend Tsonga rap, they will support us. Some people will support us. Some people, but I feel like this is nothing, it's useless, it's a waste of time, yes, which is true. And you can't force people to love things less from assurance. But I think we must do something for Tsonga rap. I don't know, that's kuba mabonelo ya me. Kuba mabonelo ya me. I don't know about you guys, but mabonelo ya me. We must come up with something new. Befana itungoma. I'm telling you, the gig organizer awabona nkoka wa swona. Yabo.
Ti-sponsor a ti voni nkoka wa swona. It's part of hip hop, yes. Beef is part of hip hop. Mara vanhu lava nga riki ti-fan ta hip hop, such as the gig organizer na ti-sponsor, a va voni nkoka wa yona beef. Honestly. A va wu voni nkoka wa sweswo. Hi hina ti-fan ta hip hop hi vonaka nkoka wa swona. Yabo? So if we can come up with something so entertainer instead of fighting each other, instead of jelazelana, I think we must create something like that. You see, today I hlangana because we are fighting. I hlangana because we hate each other. I hlangana because I jelazelana. That's another thing leswi endla ku swi disadvantage ya kuma ku va ku lava va holova va hlangana. So I va tsikiseni sweswiya. Yabo? Somehow va swi lava ku rhamba na luya. Mara va nge mi rhambi ka gig ya one because malo. Ivi wun'we wa n'we a luza gig va ku tekani wun'we mi siya wun'we because mi nge va teki va ri two va holova. Yabo? So I don't know. Ni twa Musa loyi wa ka Mthombeni aku please introduce Tsonga Rap Awards. Exactly. Musa wa ka Mthombeni or please introduce Tsonga Rap Awards. You see, exactly, we need this. Also not award ta laveka ka Tsonga Rap. Ku ri swi nga tsakisa ngopfu ku ri murap wa Xitsonga a va khome award, guys, like I've got this ka Tsonga Rap. Swi nga tsakisa ngopfu mfo, like serious guys, swi nga tsakisa ngopfu ku va na ti-nomination ta Tsonga Rap. Titalenta ta nyamalala lomu switarateni. Let's support each other. And munhu wa swa ti-life mina ni nge yi lehisi this thing ne. Van'wani va to fika va yi tlanga kunene va yingisela and then va commenta hi dyondzisana hi ku ya hi ti-opinion leti nga ta tikuma ka ti-comment, and then hi vona ku ri ku pasa yini, mi votele yini ngopfu leyi pasaka leyi ya ku indeed mi ta yi supporta, because ni vona vanhu vo tala mi le ku commenteni mi ri mi ta supporta. And then if mi ta supporta laka ku battle rap yi nga hostiwa somewhere la ku ngheniwaku hi mali, ivi ku sheriwa mali liya, vo murapa va sherilana mali liya, that's why vo murapa va nga ta vona energy leyi va yi tirhisaka ku tsala ti-lyrics, energy leyi va yi tirhisaka ku okay energy liya yi ni vuyisele lexi na lexi na lexi. That's what we need. Mavo D-Boy Issue, that's a great move. Salute. Thank you, D-Boy Issue. So kulaveka this thing ya ku if ever battle rap yi entertainer vanhu yi kula, vanhu va yi amukela va supporta ku ya leswi mi ngo mi ta supporta. Loko ni cheka ti-comment, loko ku kuma ku maybe ku na somewhere leyi nga ta hosteliwa koho ku ri battle rap ntsena, mara u kuma ku ri na ku performa ti-track ka performiwa cause ku nge battleiwi ntsena. Ku laveka ku cincacinca ti-entertainment ti cincacinca hi ku hambanahambana ka tona, ku ri hip hop ntsena. Ena ku tlangiwa tingoma ta le America, ku tlangiwa Tsonga rap ntsena, Tsonga music rap ntsena. Mi vona, ku tlangiwa tingoma ta Tsonga rap ntsena, ku promotana hi xini. Wabo another wish ya mehe yin'wana a ku ri ku at least ku va na radio station leyi nga ta tlanga tingoma ta Tsonga rap. Wabo a swi ta hi kulisa this thing, I'm telling you. Exactly. You see, it won't go anywhere loko va chava kuta. It won't go anywhere loko va chava ku swi attend. It won't go anywhere. I think we must change strategies. Wabo a hinkwenu hi nga ta humelela hi ku release ti-track. A hinkwenu hi nga ta va well recognized ka Tsonga rap hi ku bifana. A hinkwenu, but if we can come up with something different, I'm telling you, we can build something. We have a lot of Tsonga rappers, a lot of talent leti ti nyamalalaka xitarateni. Hina hi nga le ka hip hop, hi nga le ka Tsonga rap, hi need ku create something for this Tsonga rap movement. Hi vona ku yi ta pusha ku fika kwini. Yabo. So guys, ni ta va ni ka ni hlaya ti-comment. A ni munhu wa ti-life mina, ni kombela ku ni nga yi lehisi ngopfu ni.
ngombela ku ni nga yilisi ngopfu ni ta va ni ka ni hlaya ti-comment ni sure ku ri loko ni hlaya ti-comment ta n'we ni ta va ni karhi ni kuma ti-ideas na mehe ku ri okay, how do we move, how do we pave this thing, hi mova njhani, hi fane hi clika kwini, hi fane hi pfula kwini, hi fane hi gongondza kwini, hi fane hi approacha va mani lava fanelaka va hi pfuna, hi fane hi endlisa ku yini wavo ku ri endla yini hi kulisa Tsonga rap yi kula yi ya mahlweni because it's dying. A lot of Tsonga rappers, they disappeared. Yabo, they disappeared. And Tsonga rapper yi nandzika nkarhi luwa mfumo loko tlhela le ndzhaku ka ma 2010 le u vuyanyana na yo ku 2011 12 13 14 15 ayi nandzika ku dlaya ayi nandziki these days ku rhandza xigaza ntsena. These days swi endla nga ri loko ri murapa swi endla nga ri u disturbe hi nyawu phela yi ku disturbe ngo nyawu phela a wa ri ka as if i rhambiwe ka gigi ya xigaza i fika ku yo u rhambiwe mucatwini va ku rhambe mucatwini fika ku yo swi endla nga ri why, because we didn't create something lexi xi nga ta endla ku vanhu swi akeleta ka vanhu ku ri we have this culture. Okay guys, mi khensa ngopfu ni ta va ni kha ni hlaya ti-comment lavan'wana vanhu va ta sala va yi vona kunene this life. Ni ta va ni kha ni hlaya ti-comment, ni ta ti nyika nkarhi namuntlha. Yosefa Azania aku rap battle, it's good idea, all Tsonga rappers must as well support you. Yi nga va kahle ku ri yi hostiwa month end a tavern because everyone u va a ri na mali a nga joina hi king. That's very beautiful. Thank you Yosefa Azania. It's very beautiful. It's very beautiful. Comment ya kahle ngopfu from Yosefa Azania yi kahle ngopfu. Yi kahle ngopfu. A ti ni na mavonelo me ni ta ti nyika nkarhi ni tshama ni hlaya ti-comment ta n'wina ni sure ku ni ta kuma ti-ideas ka ti-comment ta n'wina, ni ta kuma ti-ideas. I'm also talking to other Tsonga rappers. I think vo Tolwini ni vulavula na The Michaels, ni vulavuli na Mazola, ni vulavuli na K-Nice, ni vulavuli na Magaraba, ni vulavuli na Tsonga Boy, ni vulavuli na Bustana vo D-Boy Issue, vo Nigga Kia, ni vulavuli na vo man, and ni nga no rivala but ni vulavuli na a lot of Tsonga rappers ku guys, what do you think hi movement wa so, and majita ya le ku supporteni, majita ya le ku supporteni ntsena ti to vuya laha ka ku hleketa na ku hleketa ti-lyrics, that's where nhleketo yi fane yi span, but majita ma le ku supporteni. I wish hlangana ka this thing va xilo xa yi-one hi vona ku what can we do yabo. Desmond Maroba vuye futhi, I wish and hope good na ti-artists leti ti nga known already ti participate at the battle ku ndlela ku na wehe hi nga heli matimba ya ku phusha hi ku hi nge swi koti hi ri one. Exactly. All right, yeah. Okay guys, ni can see ni ani runs live man, ni kombe ku ikata kwa nda hlaya ti-comment, ni ta va ni kha ni hlaya ti-comment, van'wani mi ta va mi kha mi commenta, van'wani mi ta yi vona kunene leswa ti-life a swa mina leswi, but then ni khense ngopfu because ni endlini mi nyike ti-ideas, ni ta hlaya letin'wani ti-ideas. Thank you so much, mba na madyambu ya kahle.